cardom jirpi do anta la pen card biang long ra do an sta me la pen la bang so YouTube video long members ke do an tum han sta me cardom pa jiro lasi don tum pini nang tum han video nang wan pi bang ke topic bang la lo je thought what is negative thought la bang so bu thak si pini nang tum han video nang wan pi lo pir the long ke jok ta me pet pe lasi anu tin long ta negative thoughts ke do vek lo ajhak tum la so thoughts pen ajok akai heng no idak an anta dolo athe nangli tum sta me chini lo negative thoughts plote negative plote ke misen hormu ke kali lo lake is heng no tak mate phirre me hormu ta hai lo la se aprang sila bangso video pangchang che prang nang tum hasta chunung ri lo video lang misan lote like pi tha channel long se ke mi plote subscribe bi tha tang ta video le pangchang prona la se negative thoughts plote ison wet phan kali lo lake do pik lo ladak ason a thoughts do vek lo thoughts mane ke matha nangli tum ke matha ka heng no mate ason bang phan lang se la pusona du thai lo lesi non nangli tum la bang so video lang bom lo puten nangli tam matha ta lo pula pa le la so video any time borbat ilo gelang ta la son matha ta hai po inke lata negative thoughts lo ladak pen se negative thoughts के चेंग लो नेगेटिव थॉट सिर्फ उसी को नहीं जो तूने ये कर दिया वो कर दिया किसी को ये देख लिया वो देख लिया यानी कि कुछ करने का इच्छा हो रहा है उसको ये देखने के बाद ऐसा नहीं है नेगेटिव थॉट्स अलग अलग की तरह होती है बुरे विचार अलग अलग होती है ऐसा एग्जांपल नांगली सिता में इनु बागलों टंका चोराम देत पो इनके लासो मुनि नांगली लों टंका नंगा चे हांग नंग पालक टक पो इनके नांगली सिता में चार्जु सिला होई चे चाक सिला होई मति लांग सिला होई पो इनके लाफांगे पुला पा टंका नंग चे हांग लेम देत बा लानवे टंका सिता में नंग चे हांग लेम देत पु इनके लाता नेगेटिव थॉट्स लो लासन फांसी नेगेटिव थॉट्स पुलो लापेन ओवे के मियतुम मते इतुम पा ओवे रा बतुम नांगली तुम बाहे नि जिरपी मते जिरपो मे पिकता हालो बस ता में नंग जिरपी मते नंग जिरपो बांग नंग गर्लफ्रेंड ba nang boyfriend aphan sta me lam nang ching ki pirat po nang thaino nang li chelang du no dak po enke nang li sta me la so munit phan suspected po mati nang li suspected po sita nang li tum bi hack pen jelang ra mate mission ajir po jog nang li ahut pen sta me nang li matha ta hai po je lahai ke jirpo le bangta do bom po lahai ke tekni det si melo alam pathe ire ji dot kar bolo nang li matha ta hai po la so lam bon sita me ladak bon sita me po lam nang klang thuli lo nang li labang so alam mate la so munit alam tekni det unjima men tekni det unjima nei pu bangke tekni un e lake nangli tum men sta me tekni thibun e वही बात बार सोचने लगेंगे कि इन दोनों के बीच क्या चक्कर चल रहा है ये बात बार सवाल खुद से पूछने लगेंगे पक्का लापेन को मातने अपिन सो मते आलु सोनाली फानांग चंग थुइ देलो अपोसिन नांगली के लांगसिलेट पिगलो समनि फान नांगली थाइनो आं देन अंतां चेंक्लां क्ले देद नै पान लांगसिलेट लो तंगते ला समनि फान नांगली टेंगने onjima athe नांगली तुम कचिंग की आरजी दिंग पिगलो मते निंग चे दक निंग चे हां आरजी दिंग पिगलो 3 hours बा 1 hours पुसिता मे lan ando ta hailo enke la somni nang phanang chong thui datlo anke nali tengne dat onji mala so arni ma mate la so arni ma le kalista bijo pensita tengne dat ji puna tengne onji ma nangli matha ta hai po tengne dat sike me po pu bonsita nangli tengne ma si un daji la somni phan jong he nangli bor I non sita tengne un daji la somni phan nangli tengne ma si un elo baghielo isia dialogue ning wang lerlo नागली तुम sta में फिल्म लांग लोंग ता हालो किसी से प्यार हो गया तो दिल से निकालना बहुत मुश्किल है लगे हो कलाम तुम नहीं भूल सकोगे उसको जितना भूलने की कोशिश करोगे उतना याद आएंगे बिकॉज ऑफ व्हाट बिकॉज ही इज ऑलरेडी सेट इन योर माइंड लासी नागली टेंगने उन ए देन नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फॉरगेट देम क्वेश्चन लो ला फान के टेंगने उन पो को पी की क्लेम पे से टेंगने उन पो ला बांग लो नॉन बांग क्वेश्चन बांग के तंगते लासन लो जे नागली कतेंगने जी फान बोर इल तेंगने से उन एलो हाला सोमुनी द फान मते ला शॉर्ट थॉट कतेंगने जी फान बोर इ मसे बोर इरिनो नांको अनमा के बोर इला आनसि नांग निंगार लो हा सोमुनी आलाम थे मते आरजे आंसता मे रेंग वेरपो मते लबंग शॉर्ट थॉट्स रेंग वेरपो बार लो के रेंग इलगे जैसे नाली बोर इ देस के मेलो आले से आवेलो भूलना नहीं बस आपको ये करना है बचना है उसे कैसे बचाए कैसे पीछे छुटकारा मिल जाए लासो बांसी क्लेम नंग पो तांगते कुसन लके क्लेम नंग पो लगे जब भी आपके मन के विचार बुरे आई है तब आपको एक्सेप्ट कर देना चाहिए एक्सेप्ट दुन देना पो नांग निंगलोंग जोंग हे कहेंग नो सन के माथा वांग सिता एक्सेप्ट देना पो एक्सेप्ट दुन देनो पादो थिंग ना लपेन एक्सेप्ट दुन देत पेन नांग लिसिता में दो जॉय के दूर न हासो हर मु फान लासो हर मु को पीसी को नट पेन सिकी वांग मा लपेन को सन सिकी चेंग मा
nangli matha noi feel du noi. If negative thoughts coming into your minds, don't ignore it. You can accept it and try to know about this thought. Ko son si ki cheng ma ko not pen si ki do ma. Feel du noi. Ko son ma. Ning oi mi mi son ma mate nangli ki claim chok che posila so thoughts ke do ma ko pi ma. Ask many more questions in yourself. La ben haswa lam ba haswa hormu phan feel du noi ko son ma. If you know about that, you never think again and never come in your minds again. Because why? Because now you are already known this thoughts. Nang ka chini tanglo pulote isi hormu phan chini tanglo pulote an ke nangli matha mase matha thilo la so thoughts phan so negative thoughts phanangli hula dak pen sigi wang ke cheng po teng ri chini dam lo pulote la bang so alam nangli matha mase matha thilo ke mo phigi athe nangli ke chini alo already chini alo jel la ke la son hormu la son pen sigi plang ba ne ke claim chok che posi la so negative thoughts ke bang mate ka chikak nang oi la puson nang lagi cini alo angke matha masih matha thelo asin kateng nei phan bor i der nei bure bichar wang lo bulute mate negative thoughts wang lo bulute kateng nei phan bor i der nei accept du nang po la pen accept dun pen do joy je der nang po je matha du nang po kupi pen si plang ma ko son si ke du kok ma la bang si matha du nang po lasi don tum pinia video bang ke lansi kang ton lo lasi nang tum tamai lang mai sam bulute like pi tha share tha channel long yong si kim bulute subscribe tha lasi non 900 subscriber le alo nari tum kang hon pen lasi choro par piglo tangte chitong thuna next video long bye bye kardom